Allahu kikimielo kivpeta pesno ksajel pagani ishini uno junsha kuye Kristo pape mikukhaye pungu ipkiu no atsatosheno Allahu tsape ksajel nishani keplim khopelo no akakitsa hipo injutso no nikhlo akhaye hipo kho anikyo kahakeno kimchilu no Kristo pape mikucho shilpenke shikim thani atogu shi ninguno Kristo pape mikukhaye tula kuye Pela pujulono ampeu sa suk poshukyo ke khkhyo itulani apostolum yesake do lakia jobidi hiya adokumtslo alhu pevemono alhu remuna akhpetskyo khkhke timikuto mono Kristo pape mi piachini ikemuni khlo Kristo sa suk poshukyo khkhnikyo ye kurcho vachini eno kuto mono atusho seasonal kuplimi shiu khavai ikemu Kristo pape mi kuchomiye adokumtslo akirin vecho Alhu tsa pikyu vecho, alhu kumla shikyu vecho, kuplimi kuposhukile kyu vecho, adokivi ksakumtslo ati deve mono, Kristo sasi kuposhukyu khikemino, Kristo papemi kukhaye atoru birilo ani. Akini ushi ninguno Kristo papemi kukhaye tula kyuye. Agokulu, alhu tsa gokulu khikyu, apostolum yesake do lakia jokini, hiye nishiniro, pulo ulono alhu kumla shiwe kyu piamoi. Ikemu alhu no pikyu walolono agokul shikh enom la kyuke. Ishiti mikuto mono Kristo papemi ipino alhu no pazalono pikyu golmono nishni gopulo ulono mlaita eno khu kemi shu kavai. Ikemu nyungno alhu zalono itula kyuye timilakino alhu zakiklono agokulu khu vecho. Kristo papemi kucho shil jenkepi itulani. Aktu shi ninguno Kristo papemi kukhaye tula kyuye akirin lok khakulu apostolum yes akedo lakia jochrebdi hiye ashigolo no inkumono akuplo no amlo laki akuplo laki eno akakamsila kishino alhuvlo inkukyuke timikuto mono akirin shakelo no nikupul khaza kuto mo pikhvechini eno kutami mloge ship savechini ilki plo shiven shikyo kirin kuto mo inkwachini Niyalon shi eno kumrakyu shin shi kemu kitampelo mgapen shi mokyu kirini kuto moin kucheni hito ikyulo no kuplim dolori akirin lo kham la kyu kuto machini ikemu Kristo pape mi kuchumiye akikumsilaki akuplo laki eno akimjilaki lono ilki iplo kumono alhuplo khinjuri in kukemi shi cheni abdi shi ninguno Kristo pape mi kukhaye tula kyuye Alhutsa ikilukyu apostolum yesake do laki ajochezo hiye ktaw kumtsinguna akoto shi alhutsa no kyu pianike no tipo kikhlo no khikeu khike ishi dolo ninguno atsajeli kuto motim khono alhuno piane ipikyu chilajini ikemu Kristo papem kuchomiye timtsanguno akoto ye alhutsa kepi puluno alhutsa no nikupulu bokha huktu enokishe kashino alo kivishi alhutsa ikiluno khikeuno Kristo papemi kukhaye abidiushi tulane apungu shi ninguno Kristo papemi kukhaye tulakyuye pano ngushil kisape ampiuvilo picheni apostolum yesake do laki ajomkubdi hiya adawloki kivik sakumtslo alu shop khbeno khikeu khimchike timikuto mono ave izve atokashive kiskinshive eno akukupa aveupushira ye aluhvlo pinkez khulo ayeglo timisho bukbeveno nikupul pevecheni ikemu Kristo papem kuchemiye adokumtslo nikupul pevemono akumtoshi alusho bukbeno niveksa nivehupukumtspe aluhvlo pilcheni kugo kuplimno ayeglo timi si jovenikeno si jovenkez khu pano ngushil kusape aluhvlo pinikeno aluhumlo ki khikijishil chini ki rengutie pasho akuplu kucho akyum chike ishaye ninguna aluhutsa chilu inulveketoi nilkenik khachejuno nie Kristo papem kucho mkyo mokeno kimchiluno ado hipokhovecho Kristo papem kucho mishilu ninolo ampiu aluhpelono paza chilu inulvekemi Kumtsi kumratsi apeniu alushe non kumtsi shikimti